khome Timonyozo da va kumi Nhlampfi mfo vanhu fanele va tala va swona swa ku a ku nghenela mahala hala matini tisanyana ku va yi ri one humesa tin'wana Timonyozo khandziyeke xikalwini Mhayivava jaro flying bacha danuna city. Oh, even if I'm gonna go that channel that means ni live ka interview ya Mhayivava se unlock improvela ku a yi tsikanangi inkomo ni ta vuyela hansi I Mhayivava va vhakachesi un'wana va tsaka va ku tima thosi ke jaro kula imbacha danun a xi yi tivi I'm gonna tell you now. Hey, that's fair food. wa lava a wu lava It doesn't. ahee so nampundzu namadyambu ya veka tinete ivi nampundzu hi vuya hi landza tinete so swi yo yini vafana sorry so loko hi fika hi veka tinete letiya hi ti veka na ti tshama vusiku hinkwabyo so u ta mundzuku u ta kambela xa kahle hi swona i ku a hi vi hi lava ku xavisa or something like that hi va hi lava ku ti oxa or hi ti dya something like that usually lava nga na mhaka WhatsApp va ti vona nkarhi ni ti posta something like that so hi chavisa but hi va hi endlela ku hungasa hi ti dyela tihlampfi a ni vutomi byi hi so ya nghena matini i mani nghena matini so that's all I want to show. Let us check this video and see how it comes up with fish taco and stuff like that. But it's a nice experience. You come in my Nhlampfi. That's sure. Yes, indeed. Ashubazi. Ashubazi. Swi longoloka kunene. Swa longoloka swi leswi. Yo we avuxenci gazeni hi leswo hi tizamisela ku video yi nga bori maswo so ya hi le so hi va hi ri ku ti teketeleni hi karhi hi ti teketela hi ndlela liya ti cheriwa sakeni na tinete leti and swa tikanyana ku ti hakunela loko u nga swi koti mavona so ha ti teka hi muka na tona kaya so loko hi fika kaya hi fika hi fanele hi hakunela tinete ti teka kahle ku u nga dlayi nete i nga kumi u boxetele nete ma swona so that's what we do wa swona so ka swona wo fana n'wana leri leswaku a cawuka u lava ku vulavula loko vanhu va ri ku vulavuleni ya so la a ri ku humeni Timonyozo se a ri ku humeni se hi hetini hina lavaya loko se a huma usually u fanele u ya n'wi teka laha u teka se mhaka ni khome fana na ha ri ku nyanyukeni a ma ni tsakini no n'wi tshika tihumela because it's not like a train smash ma vo xikepe xa famba xi va xi landza a tlhela a xi landza futhi loko a ta va ni neketisaka hi luya khome Timonyozo da va kumi Nhlampfi mfo vanhu va fanele va tala va swona swa ku a ku nghenela mahala hala matini tisanyana ku va yi ri one humesa tin'wana Timonyozo khandziyeke xikalwini se laha hi loko a karhi a ti teketela outside tinete ma vo le ku ti humeseleni loko ti humeseleni the comedian hero the comedian se va karhi ti ri ku humeleleni me ni landza xa ku cheletela hi me lweni na cheletela ivi hi ti teka
oh la a hi siye xinhlampanyana xin'wanyana mara xa nkoka moni yi khatala. Alright, tanihileswi mi swi tivaka hina hi vinyi va Nhlampfi exo tampa loko hi langutana n'wi tlanga ntampa hi hlayiseka maxakana mi byela Mr Post ku Nhlampfi hi le kaya mi nga choni na hi dya kahle sweswi ka ku tindlela lava ti sweka xikula a lava ku ze ti chemaka hi wona promise futsaki a lava ze ti chemati na lava ti sweka xikula matluka ta hanya phela matluka ta hanya a lava ze ti sweka xikula lexi ni xo ka mi xi tivi n'wina ma ni xi tiva ni Nhlampfi na lexi a no xi tiva lexi se mara ndo xi chela kwala sorry but even tloto so lame la ku faka ka microwave a yi ze yi tlhelela panini inkomu.